bare det hele. Det hele? Ja, det er rigtigt nok. Derfor skal jeg ikke have net. Har I stadig, hvad med solcellerne? Ja, de er jo ikke ud, fordi så ville vi gerne have sat vandmålerne med sig selv også, og det har jeg ikke tid til. Plus, ja, det skal jeg måske ikke have med i videoen det her, men så vil vi også risikere... Vi har sådan nogle bedste nogen. Ja, det må min far købe. Ja, så det, altså så selv en lille ting som det, det skal man jo have. Så 100%. Er der låst eller noget? Nå, vil du derned nu? Kommer lige mit side op i en gren her. Nederen. Hold kæft mand, selv det der har ligget inde i slangen og blevet varmt, det var dejligt. Nu er det koldt igen, vandet. Ja. Meget sjovt. Fra den sidste, eller? Nej, 137 på bunden. 137 på bunden. Det bliver ikke sådan helt vildt præcist, men det er den laveste pæl, der er. Og så er det der, vi sætter den. Okay, på den måde. Den laveste pæl er 137 høj, eller så er det 39, jeg kan ikke huske det. Det så jeg rigtig dum ud på videoen, men det er sådan okay. Det tror jeg, at folk kommer til at tænke hele tiden. Nå ja, men er det ikke det der med at gøre det så dårligt et stykke arbejde, at man bliver nødt til at sige, du behøver ikke hjælpe mig? Jo, det kan altså, hvis man er røvhul, så er det jo strategien. Så. You got one job? Yep. Nå, ja. Så kan du også kigge efter mig, så hvor går det godt. Okay, sådan. Ja, men det er sådan lidt ekstra. Yes. Du hiver, jeg tror du skal hive hårdere nu. Ja, fordi at Ja. Tænk engang, jeg slet ikke havde gang i det sidste år. Sygt. Men det er jo ikke engang koldt. Det bliver det godt. Den er ikke. Ja, den har også en vej heroppe. Jamen, den har den taget uden på plastikken. Men der er plastik inde i det her allerede. Og hvad er smartest? Det er vel smartest at have rullen udenpå, så man ruller. Altså sådan der. Hvis du ved, den kan jo vende. Ja, så det her det er bunden. Ja, nemlig. Ja. Det er præcis. Jeg tror, den her, der mangler noget der. Der har mig, og det er på fabrikken af. Jeg tror ikke, at de har gjort noget galt. Okay. Hegn failed proof. Hold kæft, hvor har vi gjort det svært for os selv. Ja. Vikler sig rundt. Når den vikler sig forkert vej. Ja. Er der mere? Der må jeg hive. Der er også noget galt her. Ja. Det har du nok mange bud på. Det har du nok mange bud på. Ja, det kan ikke passe der nu. Det her, det er sådan en, man faktisk går ned og lidt sammen. Ja. Ja. Men altså, jeg har også vendt mig til det nu hernede, ikke? Men det er... Så er det endnu bedre. Ja.
Det kræver, at man skal holde der så gengæld. For ellers så... Ja, så er det også. Så kommer det også under med hovedet. Ja. What? Ja, du var overhovedet ikke styr på. Fuld kontrol. Fuld kontrol. Hold da, det er også blevet stort. Ja, det er det der. Til at høre. Stiller du lige en frontkamera, altså. Det er også, det bliver sjovt til filmen, der tager det med. Hold nu, rigtig godt det rum. Er I ved at være træt af dem? Nej, min der har jo gået i 1000 år. Det er altså ganske fint min der. Ja? Det er det altså. Jeg ved, om den er blevet anderledes til at ligge færre. Jeg kan ikke huske, hvad den. Mange smag. Så skulle vi nemlig bare købe en masse agurker og nogle grøntsager, sådan bare sådan en snack, en, hvor man bare kan tage det med. Og så lige en skive brød eller et eller andet. Ja. Og så er jeg selv der bliver med noget. Altså, Det er fandme godt til at brød. der er brød. Ja, det tror Ja, jeg. det er blevet enormt godt. De er blevet enormt i forhold til, at det plejer at blive, fordi de har stået derinde og havde. Ja. Nå, det var det nye trick så. Hvor det bare... Ja, det er gået galt. Hvad? Ja, det er gået galt mange steder. Jamen altså, Kunne man jo hvis nu man bare havde låst dem fra starten af, Ja, så ville de ikke kunne have gået op. Hvorfor skal du sætte den der fucking maskine til? Var det ikke det? Det var, eller det der, hvor du har været. Det. Det var, eller det der, hvor du har været. Altså det den faldt ud første dag, der tror vi bare det er jorden til undergang, men hvis man havde sat sådan noget hegn op før, så vidste man jo, okay, det er bare en samling. Nej, ja. Det er ikke gået helt galt. Det er jo sådan der. Vi er bare lige have det store blad her. Bum. Why use a chair when you can sit on a trash can? Or a staircase, I guess I'm also doing. Living on the edge is more fun. Yes. You never know when they go through it. No. So, Yeah. Sometimes now and again when there's no
motorbikes. Yeah. It's peaceful here. There are many, right? I think it'll be better at your property. Yeah. Because you don't have the big road. Yeah, true. There will be Here some more. at yours, Yeah. but you're closer to the road, I guess. Yeah, they pass also Yeah. this road, but They can't drive that as fast as you guys as here. yeah. They can drive so fast there. Then they go to Cerritolaghi. Mm-hmm. Right? Exactly. Did you ever go there? Yeah, Yeah, in the some- winter. Yeah. Did you ski? No. You? Yeah. Yeah? Yeah, but there wasn't enough snow, but it's very steep. Ow, 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 ow. A lot the last minute. I think we at least 15 up. Not that I so you mentioned all of those church, also the fascinating geometric structures. You mentioned them, or you're also, or you did? You just was a part. You didn't. So yeah. That's it. Yeah. Like, is it like a proper, like, is it a city or, I never been It's a there. city. Okay, Yeah. it's not like Tonava. No. I'm just closing the ends here on top of the fence and in the bottom because they're apparently not closed properly. So when my friend Aslak here and we tried to roll it out, the wires kept swapping up. So we had to do a lot of adjusting to get the fence right, and the learning curve was very steep. But we found a fine rhythm in the end, and I'm just gonna. Right now, Aslak is having a little vacation because I can't expect him to work in the midday heat, which suddenly just came out of nowhere. It's like 30 degrees is a bit too much to work in the sun in, but I can stand and do this until we start putting the rest of the fence up. And it's not really too tight, but if we tighten it anymore, these starts compressing more, and it looks like it's not meant to be that way. So this fence working is really much reliant on the tension wires, the 3 tension wires. So I'm very, very glad I applied those. And it's not gonna keep out the wild hogs without electricity at the bottom. So definitely gonna need to do that before I put any vegetables in the ground. So yeah, like always, a lot harder than I expected, but we'll probably get there at some point. We'll see. Men han sagde jo også, at han tror også strøm, det ville virke fint. Ja. Altså fordi hvis jeg gør det, så hopper rådyrene ind, og så er jeg lige vidt. Ja. Altså hvis vi piller hegnet af og bruger det her, men så skal jeg jo bruge et andet hegn. Det kan jeg jo altid gøre. Kan vi godt? Så er det spørgsmål, om vi skal lade det. Ja, men det er jo klart. Ja, det er det da. Det er et ansigt, man ikke har set i. Det er det Superman. Jeg ved sgu ikke, om der er en scanner, der kan gøre det. Det har bare svært at forestille mig, men man kan jo lave alt. Nå, men så fandt vi ud af, at den vender rigtigt. Så fange inden. Ja, men jeg gør ikke noget, jeg holder dem. Ja, det var samme som sidst, hvor jeg tror, du stod af det, fordi nu begynder den at glide med. Men ja, eller skal jeg bare gå med den hele? Hvis du kan, men altså det Jeg kan prøve. Hvorfor for det? jeg tror faktisk, det skulle man have gjort. Det Altså, den tror er jeg tung, men
Det er ikke... Jeg tror også, det her det er væsentligt smartere. Så tager du... Skal jeg lige tage en til? Ja, så... Så gør det. Er der en åben dernede? Er der en, der mangler det er dernede? også det. Ja, det er der. Okay, så er det fint. Så samler du bare den her nede. Det giver også bedre mening. Men det kan jeg huske faktisk, det er lidt grineren. Det er sådan en teknik med den der skævbider der, at man bliver god til det, fordi jeg stod med håndværkerne, og vi skulle til at binde det der jern, man lægger ind i betonen, altså som man kalder jernarmering sammen. Der stod han jo bare og gjorde 15 bindinger, mens jeg gjorde 1. Ja. Sådan fucking, det er jo useless, jeg hjalp. Men altså, så bliver man jo bedre til det. Ja. Awesome progress this week. The fence behind me just goes to show that fact, at least. Huge shout out to Aslak, my friend. He came and helped me a lot. We did some nice hiking, which I unfortunately didn't film. You also need to take some time off now and then. So we had a nice walk, 13 kilometers, and Hans was a champ. He was on my chest the whole way. We made sure to take some long breaks, but he did very well, especially also in this heat. But I was walking with an umbrella above him the whole way. At least when there was sunshine, we weren't walking in the forests. So we're very nice with some nice breaks with Aslak, and yeah, obviously the fence is done now. I just need a fence gate, and then I'll start planting vegetables. The tomatoes and the zucchinis, my pre-sprouted vegetables, they are doing very well, so they are pretty much ready to be put in the ground, which is great. I just need the fence gate, but I will not dare put them in before it's properly done. And I still need to tie the fence to the tension wires in the middle and in the top. We don't need as much every fourth space like we did on the bottom, but I'd like some because it is pretty floppy on the fence. But that's the point of this one. It was a great challenge in the beginning. I haven't worked with this kind of fence before because they kept twisting out of place, so we had to adjust it, get them all back. But
Aslak and I, we got into the rhythm, and the 2 last 25-meter sections we put on very quickly. We also cleaned the redneck swimming pool and had a nice couple of breaks in there. It's nice to get cooled down when it's above 30 degrees. And we had a nice barbecue with Valentin and Lina, and yeah, just enjoying the hot summer evenings when we can't really work during the day. So it's nice that, it's nice that the evenings are at least very hot and pleasant, so you can just barbecue even though the sun is down. Very good week, and thank you so much for watching. I'll see you guys next week.